Assalamu alaikum. Now on a thérapie. Les examens ont nous cours le 38 mois 2023. Merci beaucoup. Merci d'être là. Haray ko wiyete kon weltare mawɓe ɓen. Weltare mawɓe ɓen ino rona ɗum ɓiɓɓe ɓen. Parental happiness. Welo mawɓe ɓen ino rona ɗum ɓiɓɓe ɓen. Merci Thierno Bari, merci Mamadou Ramadan. A wattani yiila e gurdam maɗa. Est ce que a wattani yiila e gurdam maɗa? Piiji boyi hiɗa fillito ka gurdam ma. Ko e mawɓe ma ɓen woni ko ronuɗa ɗum. Siko wontum, le religieux est très dangereux. Le religieux, il est très dangereux. Parce que quand on a la yiwde, si wona ko feeñi ko. La matière, cuuɗi, leydi, jawle, kala ko tawi koko yiyoto no wawi sendude yimɓe, sendaɓe fes. Kala ko tawi koko yiyoto. Suudu koko yiyoto. Jawdi koko yiyoto, c'est la matière, c'est divisible. Ala ko mawɗo wawata accande ɓiɓɓe mum hewtiti wondigal moƴƴal, giggol e huwodiral e yurmede. Hiɗa rona ɗum kadi. Merci ma chère Fatou Bingray. Ça fait longtemps nous sommes ensemble. Hiɗa rona ɗum. Parental happiness. Weltare mawɓe ɓe ɓiɓɓe ɓe no rona. A wattani yiila e gurdam maɗa. Hino battina e gurdam maɗa. Yaw ndara e leyɗele tawɗe ɗen, nene on e baba on no wondi wondigal bongal, ma nene on e baba on wonda. Ara ko nene on du woni newɗe ɓiɗɗo on. On soñja e ndin muusidi ko nene on feƴƴinta e ɗin gonɗi ndaaro ɓiɗɗo on. Ka laawol ma ka kaso, ka police. Ndaaro ɓiɗɗo on. Par ce que o ronaali ko wiyete kon happiness. O ronaali ko wiyete kon love. O ronaali ko wiyete kon weltare. O ronaali ko wiyete kon giggol hakkunde mawɓe makko ɓen ɗiɗo. Yiwgol makko tun taw ɓe wonda, c'est un choc. Parce que sonnajo no wawi yaltinde ka kene, il n'y a pas de problème, il y a des sérieux problèmes. Kono noon si tawi giggol e welo e fijindaro ala e nder dewgal, seke dewgal ngal ɓe ƴettingal trop sérieux. Jombinirɓe ɓen ɗiɗo ko malaika, ils sont trop sérieux. Ƴetta ɗum trop sérieux. Merci ma chère Aïcha Diallo. Merci d'être là. Mi fillito. Si tawi mawɓe men ɓen ɗiɗo ɓe yiɗidiraali, ɓe faltodiraali, ko honno gurdam maɗa wonirta. Parce que on t'a installé ce genre de logiciel de virus. Ɓe naadi ɗum ko hakkille ma. Tentini noon sanga ka bobo on muynata ɗon. Ila ɗon heɓi duuɓi jeɗɗi. Allah, c'est grave. C'est grave. No ton ɓe anda hay no giggol wa'iri, ɓe anda hay woni giggol. Tellement que c'est des personnes sérieuses. Voilà, mi anda ko no il faut qualifier ce genre de vie. Ka communication yewtere laaɓunde Allah. Yewtowo e maɓɓe wo ko yo sooɗo e ɓaawo ndiyam ma takko ɓaawo baape. Yewtata ko woni kon ka wonkimi.
yewtata ko waɗi ko ka nder suudu yewtetaake fii gobelehum kaka yaati yewtete fii kuyerum kaka yaati. Il y a pas de vie privée chez eux. Il y a pas de vie privée. Sendindir ay daaru cabinet privé cabinet ji ɗin ka nder suudu ma e cabinet ji ɗin ka maakiti andi wona none gotum ɗi laaɓi. Le mariage est sacré. No suuɗorɗon noon naatuɗon humtuɗon haajuji mon ko noon suuɗorton kadi looton jonji mon tunuɗɗi. Merci Solo Guinée. Parental happiness no rone weltare mawɓe ɓen, huwondiral moƴƴal mawɓe ɓen hino rone, jurondirgol mawɓe ɓen, sa'indirgol mawɓe ɓen, huwondirgal bongal kadi mawɓe ɓen hino rone. Rente e ko wiyete religieux. Religieux kamɓe ɓe yiyata no rone sona ko yitere nde yiyata kon les matières. Cuuɗi jani, otoje jane, leyɗele jane. Sa acci ɗum ɗo a accali ko wondintaɓe giggol e yurmede, a acci kaɓe sertoya ka justice ma pistoleji hakkunde maɓɓe, par ce que accanali ɓe hay hunde. En réalité accanali ɓe hay hunde, ko hunde nde ɓe wawi ɗaɓɓande hoore maɓɓe noon. Mais si a remano e maɓɓe la spiritualité ko yiyota ko kon giggol e yurmede e faltodiral, haray a bonni gurdam maɓɓe ɗam pour tout bon, sona on mo Allah sorti. Mawɓe ɓen no jonna ɓiɓɓe maɓɓe ɓen weltare maɓɓe nden e giggol maɓɓe ngol e huwodiral moƴƴal hakkunde maɓɓe ngal. Gasi ɓe accira woɓɓe mbuuɗi, hiɓe accira woɓɓe cuuɗi, hiɓe accira woɓɓe leeɗe. Kono ɓen ɓiɓɓe tawɓe mawɓe mum accaniɓe kadi ko wiyete ko wondigal moƴƴal, ko ɓeeɗo roni ngal ɓurngu mawnude ngun ka hoore leydi ɗo. Rente ko wiyete religion. Kamɓe ɓe yiyata si wona ko feeñi kono no wawi sendude. Méfie-toi du religieux. Merci Aïchatou depuis la France. Merci Aïchatou Ba, on vous suit depuis Paris, merci. Andi le religieux ananayi waɗay ɗo hitande mo waajade fi ndondi. Kono won ndondi c'est l'héritage koko mawɓe ŋaccata ko. Mais hakkille makko yata ndi ndondi no wonde sombo en ɗan taƴa yimɓe waridira fellidira. Mais il va jamais réfléchir où se trouve le problème, la vraie cause. Hule Allah ka jawle hule parce que lui toute sa vie c'est son ventre, c'est pas son bien-être. Nafi ngurdam maɗa falanaɗo yimɓe moƴƴere, c'est dans la spiritualité, c'est la base. Ndondi ndin no mari ɗiɗi, no mari ko yiyoto e ko yiyotako. Koko yiyoto kon jogoto ko yiyotako, ko yiyotako kon ko ɗum joɗɗinta ko yiyoto ko. Kono woni yiyotako e ko ɓiɓɓe ɓen roni kon, wondigal moƴƴal, wondigal bongal. Là, toi, tu peux pas voir ça. Tu peux pas voir ça. Tu peux pas voir ça. Ça natal ka spiritualité, tu vas perdre le chemin. An Allah yidata aduna e akira. Allah est spirituel. Himo ka sutaki mo. Ko yiyota ko kon ko ton o woni, ko ton o jogotoma. Ko yiyota ko kon jogito ko ɗum waɗi nde wonno diina kan e purement spirituel, wonnugol ka diina ɓe yiyota ko ɗum ɗo walantako ɓe sinci ko yiyoto kon feddeji. Saki wigol komi julɗo c'est pas suffisant. Comme ils ne sont pas spirituels, ils ont créé des clans. Ko ɗon ɓe yiyoto min komi ndeɗo fedde, là il est visible. E ko yiyoto kon ko sendata
honto wonɓe ko yiyoto ko ngoko sendata fedde ko yiyoto sababu divisé. Mais la religion, elle est invisible. Tu sens c'est purement spirituel. Ko ha honto relation ma on yalla honto fewndida goddo no ya iman ma goddo no waji ettude centimètre mesure goddo no ya finde mande. C'est ça la religion. Mais goddo no ya fedde mande hinde e kene. Et là c'est grave pour toi. Leydi no yiye leydi de yimɓe nodditorno kamɓe jeyi leydi, ils vont se massacrer entre eux si ɓe jaɓuno koɓe tagu bani adama. ɓe fof ko ɓe bani adama, ɓe fof ko ruhu goto woni e maɓɓe, l'invisible. Mais rien n'a l'air divisé. Merci Mamadou Billo Diallo, merci Diallo Saydou. Weltare mawɓe ɓen koko ronete, tikkere kadi mawɓe ɓen koko ronete ko dondi. Donc sa yi modima ma, sa yi ɓenguma ɓernde nden no yoori wa hayre watta yiila ko hombo woni mawɓe makko ɓe. ko ɗum waɗi mawɓe men ɓen ɓaawɗo ɓe faaya immagol maɓɓe yaha jombana ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe faaya. ko ɓuri heewde kon ɓe taskotono mokobaɓe ɓen e neneɓe ɓen ka galleji si ɓe suɓano ɓiɓɓe maɓɓe ɓen. ko ɓe taskotono ko ɗum wonde yewde ɗo. wona ko ha honta jangi ko ɓiɗɗo hamba jara jara kato makkano leyɗe fuusu fasa ko kamɓe woni bargino. C'est pas leur affaire ça. hiɓe andi kamɓe worɓe ɓen hiɓe andidiri, kamɓe suddiɓe ɓen hiɓe andidiri. sa wattanino yiila ko weldiɓe fayda ukkidirayno ɓiɓɓe jikkodirnoɓe. ko ɗum tabintinno ɗe dewle ha fewno ɗo. kim barki tabintinno ɗe dewle ha fewno ɗo. lutti noon hande kadi o nandolla kopi. Il faut être authentique. Kala sonja ko wonma heɓude ka hoore leydi ɗo ko artirgol ma ka taguma ka authenticité ma. Kala tampere heɓude ko tampere nde wiyete woni a acciti laawol ngol yirtito ka taguma mo wonɗa on ka neɗɗan ka spiritualité yirtito tagugol piiji ɗin ka suuɗi to fiyoɗi feeñu ka feeñi to. Merci Gaston. Good morning. Donc haray parental happiness weltare mawɓe ɓen ɓiɓɓe ɓen hino rona ɗum. a wattani yile gurdam maɗa miijiti seeɗa fi mawɓe maɓe, miijito seeɗa comme il vive. Est ce que ɓe no yewtano? ndaari sa neldi mbuuɗi, ndaari no ɓe sendirta ɗum, ndaari hakkude maɓɓe no wayi sa neldi, ndaari si ɓe noddima si yummira won noddi, ndaari ko wiyata mawɗo on, jenti mawɗo on ko wiyata o yummira ɗum. Ça va t'affecter. andu dow koko ronete kadi nani. ɗum sa nani goɗɗo renna emi maña sabu ɓiɓɓe amen, emi maña sabu birikijere, emi maña ɓay fof ko ɗum ɗo a gaynali. ay ɓiɓɓe ma ɓen ronay ko wiyete kon kuddi. sa nani kuddi ko ɗum ɗo a neɓi nande fi kuddi nawna selli jonni ma nde gonɗum la malédiction modia kañum ni. ɗum ɗo noon haɗata heɓa étage ɓe, haɗata wona lamɗo leydi ɓe, mais haray ɗa andi ko a huuɗaɗo ka ɗoyngol ma, ka ɓengure ma, ka golle ma, ka huwondiralji ma, hiɗa andi ko a huuɗaɗo. Tu sens la malédiction. huuɗaɗo ɓernde ma ko huttata,
non 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 ɓurtata on étage on fatinte on sonnajo ɓen ɓiɓɓe ɓe fati c'est à dire guddi ko kala ko memuɗa Allah itta e barkima na wonde a heɓata mais aray barki c'est à dire nafoore anga nafitorta siko suudu anga nafitorta si a fotti e wattiɗo teni fiima lanni woɓɓe aray forta e maɓɓe feƴƴa an ɓe hutta e guri mangi c'est à dire hay ko yewtata ko sunnay goɗɗo parce que tu as une malédiction héréditaire ina mari kuddi ronani. Vous allez beaucoup m'excuser, hein. La thérapie ça fait mal mais c'est comme ça. Si tawi mawɓe ɓen ɗiɗo ɓe yiɗaali ɓe yiɗindiraali ɓe faltondiraali ɓe yurmondiraali ɓe wallindiraali ɓe annda hay ko wonɗum woni giggol par ce que woɓɓe kadi a nani goɗɗo yiɗi goɗɗo anndu ko woni giggol. Voici la place de la thérapie. Si parce que enen en sendindira giggol e humagol no nandi ha sa nani ɗo goɗɗo no inna mbiɗa yiɗi kaari si a landike mo fii ɗum ngol giggol a taway ko humagol nanay goɗɗo no inna o yiɗaala kon ɗum haɗi o yiɗe i kala kam yaale a waɗata ko robo wonɗa ɗaɓɓude koyo jonne télécommande ngurdam makko ɗa kamɓe si goɗɗo no yiɗi ɓe ko kala ko ɓe haalani oti koye waɗ moƴƴo moƴƴa hawri hawra ko ɗum wiyete humagol kala ko mi wima waɗa miijitingol konngol kala ko annduwa yewtitade ngol konngol ko annduwa waɗande hoore ma kala ko faalaɗa na goɗɗo wawatama waɗande ko faalɗa ko giggol ko accangol mo yiɗuɗa on nokkure lowre ka o fonto ka o suɓo giggol a yiɗiday o tigi jikkuji makko par ce que banaɗa mari jikkuji bonɗi mo mari jikkuji moƴƴi a yiɗiday mo ɗe ɗiɗi kam son côté négatif et son côté positif tu captes tout bal mo landi kama ko ɗum yiɗanɗa ka tu sais même pas qu'est-ce qu'il a wata c'est à dire a wata jabade koy ka thérapie amen min landoto yimɓe ɓe iɗa yiɗi golle maɗe iɗa yiɗi nokkure ka wonɗa ɗo iɗa yiɗi moodi ma iɗa yiɗi ɓengu ma si min hewti iɗa yiɗi moodi ma la personne ne peut pas répondre woɓɓe moosay tout une fois elle ne sait pas quoi dire a wi to iɗa yiɗi moodi ma miɗa yiɗima miɗa yiɗi ndiɗi ko fenande fenande fus ko ɓuri kadi yurmude woɓɓe hani andade ko woni thérapie no yurmi a landoto woɓɓe ene iɗa yiɗi moodi ma ɓe sikka a faala ɓe jatade aduna son zanzal no woni ɗon ne irde ɓiɓɓe mum ɓenno ça c'est une bonne question en thérapie parce que ko yaltingol où se trouve le démon no wawa wonde ara ko moodi ma an a yiɗama kanko mo yiɗuma hara an a yiɗama wonduɗa o maintenant le thérapeute va chercher ko ɗum haɗa yiɗa moodi ma parce que si a yiɗa moodi ma ko ɓuri hewde ko yiɗa yiɗi goɗɗo ko amma aɗa yiɗino goɗɗo atto a jompede tu es là à réfléchir à cette personne ma aɗa yiɗi goɗɗo ka suuɗi to et là il faut faire le travail c'est très très important ɗum no fetini ɗo yimɓe ɓuuri no bonni dewle ɓuuri mais dès que tu touches à cette question du fait ko yimɓe ɓe wowti mocco musidɗa a falama murdinde une simple question c'est-à-dire accino nanugol ko landa o anda c'est-à-dire o anda himo nokkure wa docteur jo ko landoto wonno ñamuɗa hanki iɗa ɗanade iɗa wadde ɗum si l'information là qui va aider le thérapie mais dès que tu touches à ce point tu sens que la personne n'a jamais connu la thérapie. Merci Thierno Youssouf, merci mon frère, toujours avec nous, Mamadou Sarafou, toujours avec nous. Ekkite ko honɗum woni giggol si naatonge dewle ekkite ko honɗum woni faltodirgol si naatonge dewle sina ɗum hino ko ɓikkoye mon koye heɓata koye ko koye ɓikkoye yiyata si tawi koye woopi kasoji ma laawi ma pirdugol e yimɓe parmidira yimɓe hay ɓe woni ɗaɓɓoɓe jawle ko foolotiroto kanko ɗaɓɓere makko jawdi par ce que jawdi ko aala
fiya nafito wona fiya folotire goɗɗo na fiya ɓuru goɗɗo wona fiya hono bantayi hoɗo wona fiya jalu goɗɗo wona fiya ya jaltugu goɗɗo mais a taway kanko mbuuɗi na alaka makko na ko nafitorde. Il est dans une compétition infinie. A naati e folotiro ñande o e ɓurɗo ma ƴettoto ma o yaaga laawol ɗo ko doguɗa wo ko wonɗa dogude goɗɗo ara feƴƴitoma so ari e laawol talando ko hombo attilanɗo simi wi ɗo ko hombo aratta dogu ko dogata ko ɗo ne aduna ko laawol quand tu es là dan ko hombo ɓuriɗan ko hombo attila. Ça, c'est des idées de malédiction. Sa ndaari ka nder dewle maɓɓe a taway gorko no folutirde debbo no folutirde gorko économique comment a taway debbo no hittini yo ɓuri gorko no la ilaha illallah Muhammad. C'est la malédiction. Onon ɗiɗo folotiro honɗo folotiro honɗo hiɗon mari ngesa ɓe ɓiɓɓe on yejjitiɓe fi ɓe ɓiɓɓe ɓe ronude koddi une malédiction totale. Ayo yay koy sikoye piyalima si serto si ɓen ɓiɓɓe piyalima ɓe addoyay ko piye ma ko sae ɓe addoyay ko tawata wataɗa naade on sertirta ni koy si ɓiɓɓema ɓe roni kuddi on sertirta ni ɓe jiiɓay gurdam maɗan si ɓe pottoma kala kadi ka ɓe yehi ɓe jiiɓay. Ronande ɓurde laɓede ko ronete ɓurɗum moƴƴude ko mawɓe ɓen jonnata ɓiɓɓe maɓɓe ɓen koko wiyete weltare wonki. Sadi ɓiɓɓe ɓen yiya on hiɗon welti ɓe soña ɗum e mo dar goɗɗo ko moni wo ko o moni foy si goɗɗo ko o moni wo ko o moni si a moosi a jali ça change l'émotion. Andi mo jogino so ande couleur so wari o jooɗi ke ɗum moosi tum jala ça change tout. Aye ɓandu makko ɗum no change directement. Oui aye kan tirmo moosa ma mo force e moosu koko ronete goɗɗo si moni ke fermi yeso ngo sa ɓatti ko man tigira monota hulay ma monoɗa koko ronete. Donc gurdam maɗan hande waɗu diagnostic thérapeutique honno waɗi miɗa way sadi si goɗɗo woni mokko ba o iwi e bobo yaaga o acci moynugol modi won docteur hoore makko wonu karamokojo hoore ma wonu bilejo hoore ma wonu question réponse hoore ma kon ɗum waɗi min miɗa wayi ni miɗa haaɗi tu wona ñamete manki na suudu ka waale na conci na paɗe kon ɗum waɗi min miɗa haaɗi tu miɗa haaɗi ka suudu no haaɗi ka yaasi no haaɗi miji to dow seeɗa. Mawɓe no wawi on accande mbuuɗi c'est normal no moƴƴi ha ɓe wawi on accande cuuɗi no moƴƴi ha ɓen mawɓe accanɓe ɓiɓɓe maɓɓe matériel c'est très important e waɗna mo wonnen ɗo kono ɓen mawɓe takkuɓe ɗon ko wiyete ko love and happiness vous êtes vraiment des humains ko yimɓe ko ɗum ɗo no naade aljanna ɗum ɗo no naade aljanna ko sadaka mawlanaɗo ittuɗa ɗon jonnuɗa aduna o par ce que ɓen ɓiɓɓe ɗon kadi ko ɗum jonnata ko ɗum waɗi si goɗɗo maayi ko faalete arde aduna ko sifa ɗi piiji koko layata ko moƴƴi ko hanno mi acca ko layata ko moƴƴi na haade argol ɗo e sendugol jawre ɓorɗo so iwaali ɓaawo leluji on maaya e taw yo Allah gite mon nden no partini waɗi ni parce qu'il ne voit que la matière wono kun téléphone ɗo ça c'est la matière kadi hunde memotonde yiyotonde si min e nene goto am men kafi kun si min wattanali yiɗa min warndire
parce que ɗum sennday ɗum mais si men kafi ko yiyotako kon love and happiness goto wata men sendude personne mais sala c'est de la pourriture e nder hitande lanni duuɓi ɗi c'est fini sa e goɗɗo on kafi diina fuu sendata mais so naati e fedde ciiɗi hara ko fedde wotere naatuɗon na wayno e fedde on ƴakkidiray tu sais quoi parce que ko fedde c'est pas la sendidiray diina kanko wota pet koko nanta ɗo alyahuda annasara majusa islam feddeji ta diina ko wota pet kono no allah wonirta goto diinaji wona puy diina ka wona diina allah kan ɗum ɗon ko photocopie ko fake diina kan ko wota pet ko kan allah wi islam ko kan allah wita mayude sona e hoore makka ko lutti kon ko feddeji fedde na diina se yimɓe ɓe ko ɗum a yiye goɗɗo no yiya ɗo joni goɗɗo si ɓe inni ko nde feddo jeeya o hulam mais ko ngani makko ndi loota kono hulantama ɓaymo ko clan si goɗɗo innima ɗo joni no e sere kam a hulaymo ko sere no yo parti o ɗum hulantama ɓe sikka ko diina goo noon diina goo no ari yaltingo diinaji ɗin ɗuuɗi diina ɗuuɗi allah wona gooto diinaji ɗin ɗuuɗa kon mbo jeyi ka diinawa ko allah bet jeyi diina joni noon gonmo jeyi kala diina diina ko woota feddeji ɗin kodi buy fedde na diina c'est un clan joni noon si tawi fedde ma nden ɓanade makko yiɗi ɗum feddina ko no e laawol ko allah yamiri ko ino pottiti ko allah haɗi ko moi je n'ai pas de problème avec toi je n'ai pas de problème c'est ton choix ñaawore ma nden koye junngo allah woni mais itte ko hakkille yimɓe ɓen fedde ko diina fedde wonta diina honno fedde wonirta diina diina ko woto joni noon ƴetten yanen toɓɓere men ɗimmere nden en wii weltare mawɓe ɓen giggol mawɓe ɓen ko ɗum ɗon lesata needi so andeyanko neɗɗo c'est à dire ko ɓenta kon emotional well-being buyno ɗo no mari namnare so andeji haala hun ko ngalana wonana ara noon nde kaka télé kun haala yalla ngal feetumo fiide ala jiyan kodi jam ko ka télé o nani ɗum wara o ƴakka e ɓengure makko nde ko c'est à dire émotionnellement il est malade ma o ko kanko e ɓengu makko waddi goɗɗum ka suudi ɗanni gonno waddi ɓe o kuyerum kuyani wara ka golle ɓe il va exploser partout ko nawnuɓe iɓe roni ko hulɓini oui the happiness parental happiness ko ronete joni noon religieux jon kanko woni haaji makko ko suudu ndu ronata ndun e jawle ɗe ronata hay son warinira c'est pas leur affaire ko hunde ça ne l'intéresse pas bar ko ɗon o heɓata hay ko o ñaama kadi angal pottammo ngal il va résoudre beaucoup de problèmes il gagne rentrer dans la spiritualité duuɓi sappo e goɗɗum le prophète là a enseigné la spiritualité duuɓi sappo e goɗɗum goɗɗo ala piide tiinde e leydi goɗɗo ala hoore goɗɗo ala haalnede fi hajju par ce que si ɗon moƴƴaali ɗe golle ɗa moƴƴata buyno juulde ɗo yawmal qiyama deftere maɓɓe nden udditete tawa julda e wotere ala to yalla dande buyno wi ɗo no mari ɓiɓɓe no mari sonna no mari moodi yawmal qiyama uddite tawa ko silbateɗe kanna se no wonɓini de tawa ko silbateɗe deftere makko ne ɓenna uddutunde janga o uddita o enna mi yiga ɗe silba enna ko an ɓa silbateɗe o enna mina marno ɓiɓɓe komi jowma kabila ɓe enna ala ɓiɗɗo hay goto parce que il n'a pas passé par la spiritualité no jombirte no jombiraka non
no wondirte no wondira kana buy no wondi ɗo seedi no neeɓi malaika ɓe fasi no neeɓi ko modi ma ko ɓengu ma hino ɗon no jiiɗo no yaha ɗon no ñaawe no arte no raɗo no artira no kirɗi buy yaha yawmal qiyama no itti sadakaji hewta deftere nden uddito ha nde wittal sadaka ha hande wittal sadaka parce qu'il n'a pas commencé par la spiritualité ko suuɗi ko ɓendali laaɓal ko suuɗi e makko ko laaɓal buy fina yawma qiyama inna kañum no danki mawɓe mum ala ko waɗana hara lettuɓe wano ɓe hajjino yeeɓe mawɓe ronkuɗo ara lettu mawɗo o hana no wundiɗo an ko a lettowo mawɓe ma buy fina yawma qiyama tawa hiɗa lettunoma accali ka yumma ma ɗano woyɗa jomba 2 heures 3 heures du matin ko ano ƴedde téléphone mi yiɗa lisa hiɗa nodda hiɗa sifo ɓe yummiraɓe ɗanaki ko wonɗa boobo ɓe ɗanotako kadi ka wonɗa ɗo mokoba ɓe ɗanaki fewno wonɗa boobo hiɓe dankadem hande hiɗa ka modima accita kadi ɓe ɗano voici la place de la thérapie heɓa neɗɗo mo yewtita wawo recevude plainte ji maɗi yewtereji maɗi hara na ñawoma na wiyowma muñño bal ko jonnoma GPS o yaho ɓuttina yumma ma tok si tu veux parler en enfer buy natoya yiite mawɓe puskat natoya yiite sabu wonduɓe accali ɓiɗɗo maɓɓe on wona ɓiɗɗo suɓotoɗo ɓawo ɓiɗɗo on wonde macco o timmi ka o suɓano gurdam ɓe ari ɓe ɓisi ɗon ɓe ari ɓe ɓisi ɗon ko kamɓe andi jawdi makko ndi ko waɗete kamɓe andi dewgal makko no yarata kamɓe andi gurdam ɗum ɗon kadi natoya yiite sabu accali ɓiɗɗo on guura gurdam mumɗam ɓeɗa wonde ɓiɗɗo ma gorko raɗoɗa mo faalaɗa fee makko ɓanna mo faalaɗa amma ya tubal ko yite yata accu o wona bani adama jonnumo espace ka o woode buy kadi natoya yiite sabu golloɓe maɓɓe ɓe gollina goɗɗo ha wawa babu rusamo ha o lanna o ñawa o ñawsa dampamo accitamo sakum maaro e 30 000 ɓe rusamo ha o lanna iɗa andi ɗi étage ji ma ɓe oto ma ɓe ɓiɓɓe ma ko jangata ko ɓe rusuɗa ko ɓe maccindinɗa yiɗa andi hino ka waynodirɗa e maɓɓe ɗon c'est pas bon siɗa gollitude goɗɗo waɗan mo joddi dimu na joddi maccuɗo no ɗo joddi maccuɗo ko embere ko yilta wonki makko ko ingota o maayi taw maayi ɓe jungo ma c'est à dire so yoɓi suudu o yoɓi ko o ñaama ala ko o ñawdata so inni o ñawdoto o ñaamata so inni o ñaamay o ñawdata tadi ko fi wota wonkinkin sol ndin joddi no heewi ka men ɗo jonnumo joddi dimo o itta ɗiɗo piiji fof lutta seeɗa ko o mara en cas d'accident si goɗɗo nawni o wata ñawdade goɗɗo wiya on no gollude koye juggo esclavagiste jo woni gollude goɗɗo nawna himo gollude duuɓi 10 duuɓi 20 o no gollude o nawna o wata ñawdade ko sottimo gollude e jungo esclavagiste jo ma kanko tigiri o wawata gérde jawdi makko ne goɗɗo mum. Merci. Qui est là? Ousmane Diallo, partagez, mettez les cœurs. Aranen toɓɓere men ɗimmere nde. ɓe neeɓi haalude ko wiyete lampe gerto hande noon en aray détaillé nambaraji mum ni people pleaser ɓeeɗa ɓay ɓe toɓɓe lampe gerto arɓe ɓen question ka page amen c'est à dire lampe hoyno ɓaawo ɗo ko karcine waɗete nder to puuti mum ɗaɓɓete gloria Nescafé tufaku ƴetta liñci morla mais on noon ukka nder ton huɓɓinan wonde curki andi kankum kun sumay woni a susta memude binin gumma putin kun sumay woni kun jalbinana yimɓe ɓe buy ko noon wayi ka ɗaɓɓere maɓɓe jawde ka ɗaɓɓere maɓɓe laamu ka ɗaɓɓere maɓɓe gandal
il se suicide ɓe wartoto woni woɓɓe go jonna ɓe inde toɓɓe ɗum si maayi wiyete fure waccaɗo on fure duwaga duwanede nafaali hoore mum nafaali aduna ko parasite tum wacci. Merci Malal Fafaya, merci beaucoup. En ara e détail nambara ko wiyete ko lampu gerto ɗum noon ɗen noon gertoɗe hiɗe heewi tew buy kadi hino change buy kadi hino faamude par ce que buy kadi kaka needi buy kaka needi religieux jonno yurmi danko ko religieux ko ɗum golde si ɓe inni ñanne yahano yimɓe tampuɓe yimɓe ɓe bileɓe fenata hoore mum inno ko na ɗum ñanne dans la spiritualité ñanne koko ñamata ñamire honno sabu ɗaynugol ma arnakere ko ñanne politicien bomɓe ko ñanne lanɗo bonɗo ko ñanne enɗam bonɗan ko ñanne kala bane adam marɗo technique ƴoyre ko kanko duwa gollude o gollina goɗɗo o kanko nafitor ma o yewtereji ma o yaltina piiji yeeso ma o bilɗo ma hakkille ɗen o waɗine goɗɗum ko tawata moƴƴanama an wano manipulowo sonnaji mum ma moodi mum ɓe wonda ɗon yahata a nafatama ko ñanne par ce que il te consomme c'est à dire yaala kanka pular no laaɓi ñanne ko ñamata mais si a faami dans le religieux waɗati o ara woni o yara ƴiƴam maɗa là tu te trompes o ara woni o naata goɗɗum ka nder ɓandu ma non tu te trompes hay fo so ala yara o yara ƴiƴam ma waɗa on no gerto no woodi nayi no woodi beyi no waɗa ɗum hon kono mo wawi ƴette mbuuɗi maɗi o yaha o sooda gertogal o ƴakka andi ɗin mbuuɗi maɗa honno heɓirɗa mbuuɗi maɗi ko ɓandu ma ndun sunnuɗa ko ƴiƴam maɗa sunnuɗa ko waɓutuji ma ɗi sunnuɗa goɗɗo jonnuma ɗin mbuuɗi ɗin mbuuɗi duwanɗa ƴette sooda gertogal weltanɗa ɓandu maɗa ko ɗin mbuuɗi duwanɗa ƴedde yaaka docteur jon dankoɗa hoore ma ko ɗin mbuuɗi duwanɗa ƴedde programme a gurdam maɗa yalta e sifa ɗen golle maintenant ya une personne de l'autre côté kanko mo wawi yawde golla o heɓana hoore makko gertogal mais o waɗa ka hakkille ma hiɗa ñawlimo hiɗa joganimo heɗa duwa mo waɗani o rema ka hakkille ma pawon barkindo ko soroma tuyino konko e ma jaabi ma o wacce ma o waɗa ka hakkille ma gere no jokkuma mbile no jokkuma ma o waɗa ka hakkille ma ko kankoni fi gurdam maɗa kankoni Allah ma kankoni lanɗo ma kankoni représentant ma ka société et là il te fait payer la facture min nalta moƴƴo je t'explique c'est quoi la sorcellerie ok eɗen arde joni noon fi wota wonu lampo gerto voici la solution ɗum ɗo kaka thérapie mi waɗayno date mo lanni hitande ɓe so wattani yiila si hitande no lannude systéme ji kiɗɗi ɗin ɓe gaccitay 2024 systéme keso kadi ara andi aduna on saybude bomɓe ɓen hitande ɓe ɓe mari style ji kesi si an wonɗo janngude a yaltinali kadi formule ji kesi ils vont te frapper dewle ɗen hanki e hande na ɓuuɗo dewle ɗen 2024 ko programme ji goo avec les pervers narcissiques lamɓe ñanneɓe kadi no mari programme ji chaque année moi je fais mes recherches je lance, je forme les gens. C'est date Moulani, je balance. Merci Hamidou Diallo, merci Bachir, merci Monsieur Abdul Aziz Diallo. Johnny non, comment s'en sortir? Parce que puis et mais no dertom, ibe jogi be hakatane, karamun fofilde. Je vais te donner la porte de sortie. Argoldo wi nyando nyande lampo gerto, monanda na on asirli hobbe nodda yenni. Ota mono, moi je ne fais, c'est des opinions comme il holi moni ha. Si tu as un démon, cherche-toi. Je n'ai une solution, il a d'abord de cas, c'est ça. Allah hino arche ko dema, hino no doit agir no. Si belanda ki ma balla, if they don't ask for help,
wota uddutu hoorema ta udditanan hoorema dambugal probléme par ce que généralement ko an fuɗɗoto e ɗuɗatago e fuɗɗade. Je répète, si ɓe landakima balla wota udditan hoorema nambara yeeso yanko robu ficco para a yaltini para a yaltini para a yaltini ɓe windima ka liste lampe verte. si a faalaka nambara ngaygu hakkunde mo tooke wona hakkunde mo ka juuto e ɓayna a Allah wona distributeur de billet ka ko ɗum wona Allah wona billet de banque wonɗa saktude ka. Tu cherches durement ton argent. Donc si ɓe landakima balla, n'ouvre pas cette porte. N'ouvre pas cette porte. Kay dariɗa o ka arɗa o to ko papa solution maman solution fatta attention parce que naɓe fou no wodi waɗanteɓe anditayɓe no wodi waɗanteɓe fodduɓe mum na ɓen ɓeeɗa ce sont des sorciers. Dès que ton argent tombe dans les mains ɓe ndaare moƴƴa ɓe winda inde mande min ni windugo na affaire batini mon haalde n'allez pas là-bas. Je parle de la spiritualité mana an o ɓe andi c'est une proie. Arande e laawol ko ƴettata goɗɗum jonna goɗɗo cadeau for free a yaltina e maɓɓe ko wiyete weltare weltanagol ma. C'est ce qui va te tromper. Duwa ayi ɗon ko ɗum ɗo noon waylata goɗɗo waɗa mo lampo verte. La première fois que tu donnes quelque chose à quelqu'un, cadeau, c'est-à-dire me fodda et mon, qui ne t'apporte rien dans ta vie, rien. Nous disons me fodda et donc, il ne t'apporte rien. Si la personne mérite, je ne parle pas de ça. Mais s'il y a des personnes qui ne méritent pas, aïe, Hollande, oh là, il y a une des kangourous. Physiquement, moralement, spirituellement, socialement, ay fus. E nder waɗugol ma ɗum ɗon ya non hawra ko wiyete ko les vrais parasites. Ha papa. A waynodiro e toon ɗon nokkirɗi. Merci mon frère Alpha Oumar Ba. Ça c'est mon nom. Merci Mamadou Diallo. Merci Diallo Soyli GR. Merci Boubou Yanke Diallo. Merci beaucoup. Nde ñande ko duwaw e weltare ko kun haalan ɗo nangay ma ko ɓoggol wap kolombowal ngal ɓe nangi nayɗa faala duwanede nayɗa yiɗi duwaw duwaw yumma ma yonata duwaw ɓe ma yonata duwaw ma on yonata Mamadou Sow Diallo Saydou nden ñande a remi e makko kanko ko wiyete comme appréciation, il va t'apprécier kon gueɗare on forkiti contrat bien signé ɗimmum ɗum so a jonni goɗɗo so a jonnitimo goɗɗum cadeau haray a remi e makko anticipation joni o jotto programme voilà joni o jotto programme o habbo na anati ka basket makko joni o jooɗoto il peut anticiper ñalande kaari lewru kaari ɗum ɗo kaari addanane hunde kaari papa lampu gerto voyage on fokkitama on noon yetta lampu gerto e ginna fuɗɗo ŋañade gertoje ñana on ɗum ɗa ŋañade ɓena soñjini hiɗa soñjini ka yiɓe soñjini anda ko ñanne
tataɓum si a naɓi a jonniɓe hara hiɗa remde ko wiyete kon jikkinorgol ma ɗo a naati expectation ɗo noon hannde kadi a woni jikke makko baba meɗen goɗarma kamen jikkame nanata kam e leydi nama makka e madinama a naati hannde kadi wona kanko de nodda e ma jarne ko woɓɓe goo saasi ko nappel le triangle de la mafia o nodda ɗiɗo e tato weltane kaari maɗa ɓen ɗon kadi nodde ko ɓeydugol pirciɗi konko adduɗa ɗon ɓen ɗon kadi naɓanama seeɗa jaɓiɗo hunde kaari ko kaari to aɗa ngal nodduma ɗo weltonnama ɓiɗɗo yimɓe ɓen yeehi ko ɗon noon nambara on dambugal nambara ngal fuɗɗi udditade joni a woni joni c'est toi le poche an yoɓata ɓe joni ko joddi wonde on ngoni oui ko joddi wonde c'est un salaire maintenant merci pas ok sa jonni toyiɓe naya mum haray hande kadi ko hunde nde ɓe foddi e mum joni na jikke c'est un droit wawe ko obligatoire ko farilla joni ko c'est un droit wawa a neewi ŋañade kono fewno ko ɗon no yiyata lampo guerte wingi kayina wono lakka no fiidi no ñawlo téléphone on sonay tungo ɗenjo so faade ta suuɗo de suuɗoɗa suusaɗo an a wi damari ɓe yoɓa ɓe gollata naya mum ɗum haray hande kadi woni en droit haqqe maɓɓe jowa mum ɗum sa jonni goɗɗo kadu goɗɗum a jonnitimo kadi ko dépendance la dépendance hande kadi so wona an o maaye maɓe so o nawni sona an o maaye si o weelama sona an o maaye ɓiɗɗo makko nawni sona an o maaye c'est la dépendance awa ɗo noon il devient très dangereux ndeɗa yalta inna bombene jokkiɗa mi anda gagnant tu as créé un ennemi potentiel très dangereux parce que na hunde nde townata e ɗaytata maintenant o wallini biji ɗin fof c'est toi qui data joni noon ka jeegaɓum tawaya townata 6e fois tu peux plus ko ɗon lampe guerte ngi futto suuɗade fiiɗo goɗɗi go wurina explosay wiɗɗo explosay way goɗɗi fettay ke tan kono baaba ka jeegaɓum simo landike si o hendake jungo ma ay hande kadi ko hulunoɗa ko gaddaɗade ko wannoɗa ɗo fof yibbama ka leydi maintenant a udditi dambugal hare hakkunde mo woɓɓe ko ɗo ɗe hare ɗo hulata a udditi dambugal hare tu deviens l'ennemi à abattre ah oui tu deviens directement l'ennemi à abattre ta sikkude kadi ko ɗuma ko jojaja sa yigite makko ɗe ganda ronkugol mo hendagol ka 6e fois sa yigite makko ɗe c'est lui le sorcier aneɓama haalde nde fi ñande ka nawna selli jonnima c'est lui le sorcier il est très dangereux il est très dangereux ko ɗum waɗi lampu gerto no yuɗɗu wallahi boyno yalti ɗo no jinda no hayɗo wona ka woni ton wona ka iwi ga y a pas de trace y a pas de paix de cœur woɓɓe yaha yana e dépression burn out nawnaje ɗi goɗɗo wata sifade parce que ce sont ces sorciers là qui les ont éliminés spirituellement ɓe lannima donc aray ndeɗo o gundo ɗo
accutugol lan o gundo ɗo ka thérapie ɗo feññinama wona décourage gol ma wallugol. Allah no yiɗi wallowo, Allah no yiɗi yurmino ko fiya ekkito wallingol keeri ko ekkitay ma noon ɗo ko thérapie. To learn how to make boundary, ekkitagol wallingol keeri fi honɗo ƴettowo kañum ala hattode. Andu konko na ƴettede an hiɗa hatojine mum, ɓiɓɓe ma no hatojine mum. Kala jawdi ndi sakituɗa tawata c'est-à-dire a bonni gurdam ma, nawnare no habbi ma, retraite no habbi ma, ronkere no habbi ma, probléme no habbi ma. Ayoyay, et personne ne sera là pour toi. Si ñalande ngari, personne ne sera. Ils vont bloquer même ton numéro. Kono waɗirnoɗa ɗiɗo piiji fuu ɓuure hewde konko kulol needi ndi neɗiɗaɗa kommo joganɗa goɗɗum honɗum huluɗa. Min nima diina religieux koye kulol mahi, honɗum huluɗa. Diina religieux koye hersa luggu ka mahi, honɗum huluɗa. Diina religieux ko e tooñe mahi, par ce que a yiyay hoore ma ko a bonɗo, a yiyay hoore ma e nder hersa luggu, a yiyay hoore ma e nder kulol. Donc ɗum ɗo hokkata yimɓe ɓe a donné jusqu'à la fin. A joganaki goɗɗo e goɗɗo ka Allah hiɗa moƴƴi, ka nawna selli hiɗa moƴƴi. Kon ɗum haɗi kon ɗum hulɗa. Mayde honɗum huluɗa. Añede kon ɗum huluɗa. Waɗi hen ko bari on ko ngala ñiiƴe jokkuma kon ɗum huluɗa. Hari heƴƴitoɗa ndara ko moƴƴa fus jokkama. Donc aray e nder non o jonni andi aduna c'est la réciprocité. Ko ya jonno jonneɗa jon, mais si tawi tun ko côté goto woni iwrude ka woni yawde toon seydi ko ñanneɓe woni toon. Aduna c'est la réciprocité. Ko ya jon jonneɗa, ko ya jon jonneɗa. Mais si tawi an ko a jaɓowo tun, ko a jaɓowo tun, jaɓowo no ñamude wonɗo jonnude. Hay si tawi ala mbuuɗi no woodi ko wawɗa jonnude, no woodi ko wawata waɗande on neɗɗo. Mais si tawi an ko consommateur, tu produis rien. Faites attention. Ɗum ɗon noon si juutoyi joni lampu gertowi no yoɗo famille, lampu gertowi no yoɗo famille, oɗo famille. Ɗon noon si ɗin ɗon lampu gertoji ɗuuɗi e nder hoɗogo ma e nder leydi ndin, ɗi si juutoyi ɗi créé ɗum ɗon noon wona kocco, wona aada. Mi fillito lampu joni noon galleji ɗin e nder hoɗo ngo ko galleji wulure. Si galle be lampu gerto goto créama ɗon, ɗin lampu gertoji ɗon hande kadi créé des sorciers, des parasites dans le village. Hande kadi ɗum ɗon wona culture kocco, ha ɓikkoy e jiwoy ne'etekoy koye sikka hiɓe ñawɗi yimɓe ɓe. Kala ka ɓe yaari hana no sikka no ñawɗi goɗɗo, par ce que lampu gertoji ɗin ko waccete. Ɓe waccay lampu gertoji ɗin yeeso ɓikkoy koye jiwoy woni koye immade koye. Ayi ko nene kaari waɗani nene kaari, ayi ko moodi kaari soodi auto wi kaari, ayi ko jaaba kaari. Donc koyɗa kadi waɗe formatage kankum kadi si kum immike ko modèle. Joni noon si modèle ma woni lampu gerto, kadi ñembeteɗo ma on lampu gerto. Ɓeydata jamanu, ɓeydata société halkayɓe, ɓe yaltata e pasal, ɓe yaltata e hoyende, ɓe yaltata e ñabbiɗi, ɓe yaltata e sonja, ɓe yaltata e halahuyi. Kala bane adama mo Allah addi ka hoore leydi ɗo mo waɗi taaga e makko, ɗe juuɗe gollay, ɗe gite gollay, ɗi noppi gollay, ɗe koyɗe gollay. Kala ka bane adama o woni gollu ha maaya, gollu ha wonki maaki ƴette. Sois productif kala ka wonɗa. Si wona ɗum harayɗa lorrude jama o pat mo gosorɗa bimbi ɗo ko an soodimo. Sabunde nde wonɗa lotore nde ko an soodi. Courant on mo wonɗa sonnude on ko a woni yoɓute. Non simi min kadi ñande min janni, ñande mi woni ministre ko mbo landima ɗum.
Tu peux faire quelque chose. Suudu ka wondano sa ala coggu courant coggu pat ida ƴogude ndiyam ida lootude nder ton ida occupy e service o nder ton ko tawata ɗum ɗon yoɓuɗo courant on an e makko on kafi goɗɗo a waɗi réciprocité ida pasude coñci ɗi tu contribues quoi dans la famille en réalité tu contribues quoi si tu ne contribues rien ko a sorcier parasitaire aɗa ko ɗon nden hattude hannde meɗen salmina on foppet moɗon kala wonɓe men darde nokku ka wonɗon meɗen salmina kala wonɓe sodde thérapie je jungo amen mi andinayi on nawna selde thérapie na wajotoɗo mi wajota ko hay e goto je viens ici mi aray ɗo woni mi senduda e moɗo komi gollata ko lekkele ɗe mi yeyata services ji ɗi mi waɗanta yimɓe je viens partager ça avec moi mi ɗaɓɓaya goɗɗo feewu mi ɗaɓɓata goɗɗo feewu min mi ɗama ko de wonki yanki ɗa ko mi ɗaɓɓay goɗɗo feewta goɗɗo feewu naato e nder ɓedda yaltu ƴawɗo c'est pas mon boulot haaju ma no e lekki ɓuuri je suis là haaju ma enomo a heɓi probléme ka dewgal ma a heɓi probléme ka golle ma a heɓi probléme ka situation ji gurdam aduna des fois ça te dépasse je suis là mais c'est payant hein je suis là on peut chercher des solutions ensemble dans la thérapie ce qu'on appelle la thérapie ɗen nawnaje buyɗe won ɗon dogude ɗo labdi kodi cellalno e ma ɓuuri ko tuuɗele hiɗa yaha tun hiɗa ñaama ko ɗum fof ala yaltude le corps n'arrive plus à se nettoyer il y a pas d'hygiène du corps ko fof si ɓanndu ndun no laaɓi ndu haɓanay hoore mayre nawnaro ɗe otoje ɗe yiyata no bona fof ko tuundi wonde bonnude ɗi appareil ji mon ɗiyo toon no bona fof fayra ko tuundi ko ɗum wiyete ɓuuri mais yaha kadi ñaama tuuɗele comprimé min naata ñaama mais ñaama watta e hoore tuuɗele mais c'est fini pour toi ɓenna ɓerde ma nde mboɗi wajeɗen mboɗi e konto ko ɗum jaɓɓunoɗa oɗo ɗi chercher un nettoyage purification de ton corps yawɗa kadi wogugo toxine kadi ɗuɗɗina un peu de sport suɓno ñamira ɗaɓɓa ko ɗanoɗa ta jaɓ wondugol e pervers ta jaɓ wondugol lampu gerto aye joni cellal ma ngal immike nawna thérapie salamu aleykum